Štovani publikume, a sad filmske novosti. Nakon što smo se islušali svega i svačega od parlamentarni raspuštenici, sada isto to će go slušame u izborni spotovi. Nakon zakanuvačka snimka, kada maskirani Grci tvrde deka će ubivat Makedonci, jednoki dojdoa do još jedna njihova internet snimka. Imeno stanuva zbor za poznati grčki gay band koji se zove Crips from Crete. I mi smo dobili naša verzija na band Milli Vanilli. To su identični blizanci od različan pol sastavljeni u band Mama Boki. I opet Dik će se trese u ladna voda. Pošto je opozicija obznanila, pokazala i dokazala da je to jedan monstrum što jade mali deca. Pitamo se da li će naš neverni Toma, ukoliko pobedi i po drugi put, raspisati novi predvremeni izbori da bi potvrdio potvrdena pobeda. Nad Makedonije se rađa novo sonce na slobodata.